Hadin kato kat nesngi balami ki kubor ba laingut ki MLA ke Kongres kin penyesok syaka NPP. Mentah layatu ba kinong yalam jong keseng sensar kila penti kenai ya u MLA ke Kongres nanong ston u Gabriel Waklang ya kajaka ha ke kenhun menteri lada uwan ha ke lingsun. Katkum ki thamai kubor ki bemla banti kena u menteri rangba kejela u Konrad Kesangma un weng no ya arngut ki menteri na kekenhun menteri jong u lada ki ne ki laingut ki MLA ke seng Kongres kin yeso bat ke NPP ki kubor ki lepen pau ba ke UDP kala banduk no ke wei ke Shuki ha ke kenhun menteri kidon ki dak kishin ba usang ma ukwa ya ki nong mikmat na ribhoi bat na West Khasi Hills ha ke kenhun menteri jong u kitai ki laingut ki MLA ke seng Kongres kim shem lekren ai hadu mentah halor ki kubor ha ka jingyalang ka belalong dangshen ha Bishop Hall ha Nongstone u Waklang ulayathu ba kinong yalam ka parti bat kinong kersan ki kersan ya ka jingtmu jong u ban kersan ya ka sorkar MDA ka bayalam da ka NPP ulayathu haki ba kalong ka bae hadu kata-kata yo u ban ne ha kaliang persya namar ba shem layo ki skim bat ki project na ka banta ka constituency jong u ngan sala ban sekri khambha ya ki pat ba ladang along si benta jong ke sorkar ula penpau kani kapau ba uba Gabriel Waklang ula debrai ban penyesok no bat ke NPP namar ba la penti kena ya u ban yo ya kajaka ha ke kenhun menteri henrei ki nong yalam jong ke NPP Northern Unit Kim Hun Satya ba unrung no sya ka parti ki telong kubor ki yathu ba kala bandon ke jingken thok persya ha ke NPP lada u MLA ke Kongres un penyesok bat ke NPP ha kaju kapor kawai ke benta jong kinong yalam jong ke Ribhoi District Kongres Committee kalpon pau baki kersan ya UMLA ke Umsing uba Celestine Lengdo bat UMLA ke Mauhati uba Charles Marngar ban kersan ya ke sorkar kini ki arngut ki MLA ke Kongres kiladon ha ke jing yekren kaba klemriti bat kato kanengut kinong yalam ke parti na katega district halor kani ke kam hanrei hadu menta kimpat yekren bat kinong kersan jongki baro arngut kim kwa ban ye krenshai namar ba kin omsneu tenat ban ye kendu ya ka jinglong jongki MLA berim ke Kongres ki balarai ban kersan ya ke sorkar bayalam da ke NPP ha ka samoi baladep la ong ka telong kubor hadu menta ompat la bantib la kitei ki arngut ki larai ban penyesok bat ke NPP ha ka ju kapor uwei unong yalam rangba ka MPCC uloong da ka bakwa ban penpau kerteng ba ke AICC kan menjur ya ke jingle jongki MLA ke Kongres ban kersan ya ke sorkar MDA namar ba ke BJP ke daisi benta jongka uloong ba ki laingut ki MLA kim shem lekren ai da ka batikna sya kinong yalam ke jela jong ke parti hadu menta halor kane ke kam hanrei ngala ban ong tang ba kadai ke sinjam ke babakla ladaki temu ban kersan ya ke sorkar ne ban yeso bat ke NPP da ka basim kia ya ka san hima sima ka ba menta ha ke jela kan sak tak jur ya ka kam san perthei jongki laban rabiang unong yalam ke MPCC